megalayapost.news. 1, 2, 3, pull. 1, 2, 3, pull. 1, 2, 3, pull. Yes. 1, 2, 3, pull. Hakawai ke jingja ke bawam poi perkan pat ke bawam la ban mudur ke balawan ra penban ya ke jingja basnusi kisan ngut kibriyo kilado no ela ke jingim na ke daw bakilalet ban penkhui ya kawai ke pungum kabadan hakadong madan halapalang hais kasils district kumbala yo lum jingtim kani ke jingja klaja haka janmi jong ke spo tarik unaitung ar hajar arpun rio hakapor kumbah nyau siteng janmi halapalang bahab haranja police station hanong ba shilong na pedang kite kisan ngut kibaladu ela ke jingim laingut kide ki khasi na ke snong tangsning ban arngut pat kidi ki Nepali ki batmu ban lej arab yaki hakate ke jingja bagi sakut syapo jong kapung katkum ke tolong kubor balayo lum long bahakate ke jingja ki don saungut ki samla khasi ki balej bela ban penkhu ya kapung ka bajiliu kum balai pau ne lai san phun bala keno bakadaw ko bala penlong yaki bandu no ela ke jingim kade na mar bagi penun kam da ke generator ban penkhu ya kapung barap deng ke jingleng u katadam syapo kapung kimla shu ban ring min siem ha ka ba wei ulalaj em balai ngut pat kila sakut syapo badu sundan yala ke jingim la ongru ba uni balalaj im ula perta bri banwan banirap halor kani ke jingja ha ka ba ki don arngut ki Nepali ki balayo sngo ya ke jing perta kila lej mardor banirap bat pheuse kini ki arngut ru kila sakut lang syapo baddu ela ke jing im na ka daw ba kimla shu ban ring min siem na ke jingling u jong ka tadam ka ba ki penun kam da ke generator ha ka ba penkhut ya ka te ka pung kumbala ya thu daw SP ke iskasil su ba vivek sim la ong ba ki bor pulet tang mario jingtep kila simkhia mardor bat kila lej ban tokit halor ka te ke jingja ha ka bala lap sisa bagi sangut kila du ela ka jing im basakut syapo jong ka te ka pung hadien ka jing tokit ka bala ne islam da ka jing rap ki bor pulet bat ka kenhun state disaster response team lala ban say no e ka met jong ki te ki sangut bala penkit shnei grims bande e ka postmortem bat ka jing tokit bania halor kani ka jingja kadang ya saprang susu la ya thuru bahalor kani ka jingja basngusi ki pulet kila de ban register ke sarinja police station katkum ka case number iwe not rio bracket iwe arsan bracket a ka bhartiya nyai sanhita barru ha ka section sanpuai b ka disaster management act arajar arpusan long ru baya ka daw tonra jong ka jingyam ki tegi sangut on kamtip benya hadien ka postmortem examination hakawai ka banta na kalyang orang ba snong kalapalang uba pendap sotun ulai thuru baki arngut ki blalej banyarap basakut syapo ka pung kidai ki bedang red khun bat klempoi perkhat kiladu penbanno yala ka jingim kumurang ba snong ula kerpat ru ya ka sorkar bakan ajing rap kerpang yaki halor kini ka jingdu no ka jingim ka baklempoi perkhat patkum ka snong ka hab bane syongsani bane kran ru halor kini ka jingja susu ki bor sorkar na katana Soln Water Conservation na ka Pollution Control Board harangkat ki bor pulen kilwan poi ha kini ka jaka banjurep ya kini ka pung ka bagi trayeng kiti e plau jongki ban pet la ka dain em ka bakat kum ki kendon an na ba ka jingyam jongki breu syapo ka dain namar ba omdon ler bakin ring mensiem The one that are permitted illegally, which are the ones that are not. The ones that are not, you see. Because anyway. Ya lor kini ke jingjak ba solusi sisa do kata kepada pen sayong bat kendit yang ini di langsung senang juga berbas senang palang dia minin janbit porang wan pai dan jitre buat na ikam juga new sting yo pungkol ini ini langsung senang merkap palang hi basa anongra ini punya ba dan kejinja ba susi pulai wanirap di hantu tu hingga wan ni di kembalong hi mat ba kadang we kayeng hani hapo dom madan hani jangka pau gret hani ti ini pungum hayeng ti pungum nomor ba di laya senabha hapoi hapor finishing ti ngam di kontraktor pat ki nong tre jong i jong bat jong trayeng
pikimot ban pengkoi ya ka banon sepo ban se ya da ka diesel pump ikan ka jing baklah di ba use ka diesel pump ki penhiar hapo di ketuba katadam jong diesel di sepo mat kedap la alhamdulillah di arpusan kumboyong di arpusan put ye di mat ka don oksigen de mat ka medical terms lesemo pada along poison ne mo de imat kimut sei tang pom hadin pada imut hadin da mar kila kontak itu ka poisonous gas itu ki collapse di hadin pada ladon lupas pu arngot we mut yarap di kidon skini iwe pada umla mi sabar mo jubor i laim taiwe di hala di wan ini marjan dan marjan re arngot di persang menirap kita harus ingat ya total mat moyo jinghen sangut ba duwe na ka jingem kan alor kani jingja ke jingsa kani jingja kalau ba sisa ba sosi du kata tingi mundur parsnong sengken thei seng samla speak mo mundur ni ke nong song snong pan pau jik solem mo ya kini ki nong ye masam buni galanot ye DC dekat police department magistrate kila sungkia marmari marsi pentip kilawan ban persang hiban ban sei ki tuki ki ba semlanot stu support te hadin pada ki kindawan maki mat kelalong tulit kila sei kila ra sa sibil hentai dang le postmortem ting skua ban pentip ban pa ni ba kerpat eksorkar menen di sing la kerpat nomor ba Ibriyo mentaki persang hiban ti di gino kuni senong yang ju ai jingbet hi kamtam bande di borwell ri gini pada hayeng yang tipki persang hiban kila snagi yang bahek ki don kam hi ki persang hiban ti da government untuk di ketu ngatrai habdon guidelines SOP kanu kan limit makinhar sepo banom ba nomor basin kila ngam sepo oksigen kamdan di kai ka SOP ban har sepo te mentah ri ka bu jing ingi sunong ban budien man woi ka kampon man woi ke yeng atrai kam de tang halap palang anu finai atrai finai press vitep ha mo ke je makanum jasu terpat dan yang ka isi bana sarkar mo kenamba kan kam suk kom trikam ini ke sunong nomor ni ke sunong hi yele ban penbiang ya to mentah ni dekat bat ka PC dekat bat di ameli man hakani idang so ki project kidang pen krek kenang ban penbon ya ko kenang baki brio kinum don kam ban ti kumi kini ki pung kini kita kan kenang ba kada bati pelat pada rukat tak ya kadi ka water level mo ini sen persang hiban yo ya supply bebiang na kaliang PC ru kelas singkia bat ameli la yarap ini ban kidang ya macam project sampai internet bab kerja so ini kan bertemu ke sarkar di bertemu dulu di guidelines semua ya ka limit jong ini ki basuti hi da ka government ne nomor ga drilling hi ding da buat snong ni ikan bai kita lain na ka PC ki le common drilling pa ba bro itu te ka banda ka project ai ki bahir hat po ki baterai hi po ku yo jung tip ki saungut iwe ila mi ti laingut ti kila kikla kini arngut pada kini marjan di marjan nomor butau we umi na tliu ti halamo panjing yarap kita pada bukli arngut iwan kimtip don yu hapo mo ka RB hapo ti irung la karung bukli hajing bom tip bukli long na so senai bahaya ki kan so di don khun badang red ya kalau ngomong siapa sosi kerman ba sarkar kan simkhia ini kan nambah di kenapa ki niki mistri kita rayeng ki niki kontrak di ben follow ya ka guideline SOP nang sarkar nang mangi snong lo milaban la bete la kam bonum jasu ni jija sosi no boyo kubor news tek tingat rai mat ki wan men miet hi jan miet hi lumto ban pentang ban pun khoi ban finishing Kong siap kuat ban tempat wajib sodam di merok saniye di baladu di mensim bokordor bani jinja kalian ke department ilalap ba di Malaysia ba kani dari kepung ko bala dan lupa dari ke berim ti na kalian ki try kila
syang ban anjiliu pan bu ni ko nang ba kini ban pendak pembiang di for begili ini di kita ki brio ki buat kita di misteri di kona counseling di ini kum ke for begiti marga jemi joko tolong ke ba kalong pun mo nomor ba titip ba kani ka thai for brio thai na palang ka syong ba mentar ki naru di ni yang bayang berlatih kadang don ke jingjeren dia haba ka jar ko ka klan ki don kam ban sei tu ko ke nang bakal suk par pom trei joki dia ki penon kam ne kan ka pom mo betiong ke ka pom ke ba ran daga diesel ka punya daga diesel pom di satu ke diesel pom dulu kadon ki ba ka tamla ben nomor ba ting ta habang itan tu ke diesel pom kala mentan ko tang ka bodon shop kot bencingai nak tu pom hapor bekitan di kila pon nomor ka pung ru kala jingai kala jiliu di kimla bentan di kilia kuno kip do telai ki pengam ni ka diesel pom kam harum lene kam marsiteng jong ka tu pung bekila ti nang bekin yok kot ya ka tu ko bekintan men pendi shaba di por bekilia ikani kilia se kim don ya ka awareness lene kim don ya ka jitip mo apa nu kerukom kan long kumno da ngile kunta tingi hiru ba ini kepung ni kila ajan poi kila poi ke completion phase lena kila ajan dep tingi i baka slap ru kila yaktap ti dan tang i tlio iba output pelucong no di tang ban rung brio kita kepung supo kala long kapnya wat kala long puduk wat undan jakasu ba kal air kan ya buat di tang nai tai tlio di por berpinti penyak dia kena pom teka pom teka mi pedam baka dia diesel generated pump di hakta kan pom teh long kaduna no ka oxygen level nene ka di air ka begiring di kabun no ka pedam ya long poisonous no kan umoi ong mo nak kena pollution di kilo ong ba if it tilada kam yo pun klek lang baka air ka begiring sim ka kelano carbon monoxide ya ba kadon kena carbon monoxide ka belong very poisonous ka belong big mo di beri ulum suatu usu king bayong baik buat usu long low senses baik dia anak tak kom kini diberi kendal yo tan dan peta kum bangalayo semua bagi batai diberi nasi di kim yo kendai don way kum bangitip usu kumno la kumno yo bani dan ko yo ban peta jerak di dan so kita kinon habau peta di kimi armut in para nasional para marjan kiru haka jing tumumo jing yara para brio kila ya mare kila wan kiru kim datip ya ka e ka daw kila rung lang tu po de tang lai for second let's say ka simple kumbul ong na pollution bau brio bring itu ka herbi but usu long unconscious bed inte brio show de tak daw kani ka jingja kala koi sikni ka ba sosi atho mene ka jingjiliu ju kani kampung kalong lai put di hadu selakum kapoi atui put buat ka jing jerong jing yar kadon kumbas south put lah sun put di itu i jakarung pada entrance ini output mana tak kadau ka solong yang deketin paring claustrophobic mo kemud ba sedang kala duna no oxygen level dan ka air bengi dengan sim kelabun dak tu ka air di carbon monoxide kadang kadang kan gajipin stop na kalian tu pamen halo kalian ba kani te ngatrai indah hab dang yesong kani rong tusun lo yang abangan komen halo kani mene long kini ki kumbang ong mana ketin pareng jadi kada on well ene pung kumbang ong ketin kasi kumi kini long nakaliang tu water resource impak dan ke ibu ba long kum kita ki guidelines dan ki SOP but ngatrai nakani ka jingja te ngatrai ni na ko department ngin chimkhai ki kam but ngin frame no di kendon ba apanu gerkom bengin le la ka kidon dibri ku kuat benti ku but ngin sa batai di jingtha ba kini tenat bengi labu but nakaliang ka disaster management lukin batai lam but naboro ki tenat ki ba yadehi but kini kam le si ki hab ni hab yami skmat ban mi no da ka ai di wat na ngatrai hapo boy bylaws ru daki la man incorporate lang lene pen shop lang bakinu ginu shop bikin ai ka building permission lese kan ka jingti pung ru kadi bendon ta
มันไล่นี่ke jinja susi ku kini main kan de katai nomor kum ke ngila ekran ngila ya liu lang jumut kan de katai de na pel kirim bakal bun pelat kata tedam ke bumi na itu diesel generated pump thì main kan de katai thì chen senjang yo ni di khubor ke bakamnya as for now ada tang katai bang idang tim Thank you, please, bon, Mama. Meghalaya Post.news.